Future tense in the Serbian language. The most important verb is verb hteti, to want. You need to know how to conjugate it. Ja hoću. Ti hoćeš. On hoće. Mi hoćemo. Vi hoćete. Oni hoće. Then you need to take this part. Ću, ćeš, će. Ćemo, ćete, će. Now, this means will. It's no more want. First way is to add infinitive form. Infinitive form is the form with ti or maybe with ći. This is first. Ja ću pevati. Second way is to add da and to add present tense. Ja ću da pevam. And third way is without subject and adding ću. And don't use ti. Pevaću. Pevaću. Thank you. Now you need to solve this task. Imam jednu vežbu za tebe. Translate to Serbian. Prevedi na srpski. I will watch a movie. You will write a book. You and Jake will play tennis. Maria will be happy. They will find a solution. Pause this video and write answers in the comments. Now you can see answers. Ja ću gledati film. Ili ja ću da gledam film. Ili gledat ću film. Ti ćeš pisati knjigu. Ti ćeš da pišeš knjigu. Pisat ćeš knjigu. Ti i Jake ćete igrati tenis. Ti i Jake ćete da igrate tenis. Igraćete tenis. Marija će biti srećna. Marija će da bude srećna. Biće srećna. Oni će naći rešenje. Oni će da nađu rešenje. Naći će rešenje. Koliko ste znali? Čekirajte period od 30. juna do 6. jula za letnju školu u Beogradu. Pričat ćemo o različitim temama, na primjer o srpskim svadbama, srpskoj hrani, probat ćemo neku srpsku hranu, o srpskoj kulturi, ići ćemo na razne izlete, na primjer ići ćemo na Avalu, ići ćemo u neke srpske muzeje i također dobit ćete vredne nagrade. Na kraju letnje škole je kviz u kom se takmičite. Vidimo se na sljedećem času.